Ka halfway home for rehabilitation, person living with mental illness, kabadan na Shillong Sabah Muswang, West Chente Hills District, hajan ka Woodland Hospital, kari kecaka belabu kerpang na bentaban yarab ikibrio, bapang bor pyrkhat perdanya, hadien bagi lami na kecaka ay jingsumar baper cungki. Kani ka halfway home, kalau berkinuan sa syua shipor kani kecaka, kanang berkinyo ikicing hikai, kicing persutu, syua bikin lek pai syala yeng, nisha ka emlang salang. Ya kani ka halfway home, and penyai Society for Urban and Rural Empower, hapok kecing pet cingkmi, cokatrat Directorate of Social Welfare ke Surajala, hakabala play pajba, haka arpratrik juliau arjar fly, da Deputy Commissioner ke West Chente Hills District, ubak BS Solia. Kiwai kiblai don langgi kentup ya ke Director cokatrat Social Welfare, ke kong CD Langwa, ki Officer nak tenat Social Welfare, kinong ilam sinong bat kiwai pan. Ki priu ki badon haka jingduna haka pyrkhat perdan. Oh, mentang ki adon gila ki bangila panai jingsumar ki mene la mention mo hamem hands sakian nursing home. Ki dre hai we ki por pade athare jinjab ha gajin bejongki uno banya adjust society don ki por don ki cap ki bala badon belum mentally ill la suset ki lamdei hai ki yeng ru haslong la suset ki ilom ki along ni haslong adu ba su ai ba mai di semua tu ba adu ba kila syukur ba no yang tu dan kita ka belum kita rei menta pada kamlong su untuk la asim no yeki bagi ai ke jingsumar di Sabah Muswang tengah break pang marba kam sim thau kam sim pet ya kata kesutu i jingdon kam bat kala ai ka jingkersan bat kala ai ka ya bagi ong NOC ya sure but Social Welfare Department but penyeng ni ka apa yo ini kumaknya suku ketika sin ba yang sedang nang ni ngaku apa benda ke nuksa di Shillong lu West Chente Hills ba kilo kinong ki bakloi go priang ki halfway hope especially for patients suffering from mental illnesses. Oh, kita ki halfway homes di Kyrwoh Health Department ketua golongnya for pregnant mothers ando bikin pois di Jaka Sumar ada report ke jongki la si bikin khano tumbal si ke dono kini bikin mlat ki don ki halfway homes sekali ka help ki don ki halfway homes sebenarnya kim deal with mental illnesses. This is the first time kejingero mangong tan ngai bam piang kata kan ko abigin wi snong do sim nuksa nang ni ba patients suffering with mental illnesses kimdei ki kinong no kimdei ki dibigi haban sumar ban iet banda ban keri ki ban pen wan biang ki lese ini persyang abala bikin long kela ki asset to society ila ban pen kela ki da kabagi ai ki vocational training bikin long ki cingker kru ya society ban i nuksa pada ba oh ni don mental illnesses tambah we are still humans and we are still people and we can still do in fact many other things better than you non normal people being filled with resolve now that nang ni shakman office jonga ka social welfare but ki doctors bide bani ka kam ginya mirjing mot lang ni kran bha ngin sia pyrkhat lang dan no ban bahai ni kaya we ho ban haju bapor bakanum bakanang yo bor nakasingi singi kinong trairu na yo bor nakasingi ba imdi ban give up mar it will be very challenging eta ngalong pa kanong kapli ka basuk kanong bet ki ni kita ba impoi pyrkhat impoi pyrkhat menta ki ban long ni kindam ki jingja kindam ki jingwan kindam kini kita inre with resolve pada ila ban overcome all that kila ekran mene kinong kran ini mene ladu I doktor I kami nak jing labu jingwai ni doktor ladu I kita tak mensiam ta ndai kuno ban sustain pada tu jing tak mensiam jungi kuno ban sustain ni yo la ban long menta bang mas ndak program kami nang tu pada ila ja na mensiam ni ni ban long ta ngan mi no ni ho la de bujing alang ni la de formalities kan ya la segi ki kam de office ndai people belai kita belai yeng ne bela itu I kom la yeng itu ki kindam hang ni
Mata kadi halfway ho iban kabaka halfway ho kadi ban ya kadi ban ya kadi ban yo bor na kisni but ni community nambaka sure baka social welfare dapat ka office jong office DC ru nginya nangla bat khas ki we ki halfway homes ha ki we ki Shillong namata kan subject of mental illnesses to the people